megalayapost.news. Kari Boy Superstar Season 2 kebelalong hakerensan penisap naga bentaki kun samla donsap jong katem Boy. Pelak penyat dekat LS Simli Production kelak poinok syabukut hinin kesengi ke khandu tarik Kolankot Jarapsan ya kebalak pelong ha auditorium hall Sning. Ha kene gejing kun laidon kumba khatsan ngut kinong shimenta kibelak poi syaka grand finale ha kebak kesamla kushi thongni kebedan kesap ruai kelak yok banra ya kanam job ha kene kerensan penisap kasamla kushi thongni kum kelak do ha kene kerensan kelak yok ban Korea kosong pisah kebalong arpusan hajar tengkar ringkat ke trofi ha kene ngisi pun kut no ya kene kerensan penisap lawan masaki langru luba Jason S Maulong badi MLA Barim ke Sning ha ringkat ke jingan don lang Usamir Rajan ubadi head program and production Prague News upaim kente usimli ubadi usim ke Himanong Spung uba lansir simli CEO ke LS Simli Production kinong shimenta bat kipaj ba nong kershan Sắc nắng nắng cuốn hoa lập lệ mình sắc nắng nắng cuốn sáng mà là đồng tây của nhiều con mắt tôi cái là trong cuốn mà bin bao đời kinh điển cuốn mang nhà mình có hết mình cuốn nhắc mặt nhà thì vậy ở tâm xiên cha đừng đắn bờ bên cuốn thì đây cái gì The performances you are performing today is you one step towards your dreams. So enjoy every moment of this journey because every performance is a journey, every performance is a story, and every performance is a testament to the power of creativity and resilience. Dalam sindak ini, aku kini kirensan di bawah pelong di tanah ini apa mesti keleng sodong ye dan bukan ikan. Ni bai dan sisa kata ke jingku, bat kengkiu ya kikun samlang, hakasap kapong kabakira. Bagangai kami kami berjong biwa, ublay nak kumpul pi, berkati berjong pi. Barangini don sindak hangge. Susah itu dan ibadni hangge. Tuan Presiden, National President jong kayu. Di pelok di Asian, la try. Ni umangidon apa kalian kesorkan. Ni kan high, syaki. Di participant, berkamtam bertidur di bawah langsung berpinanglah, organize school kini, di bakam he, di bakam biang, berbadal kita ke proper funding, berpinanglah, berai kita ke sab kepong kini, begini kena ini kini mengikut tanah ini, aku akan stage untuk umsing, begini yo berparticipate, nang ni, syawai, bermara kata ke nam, bermara kata ke jipsorong, entah ke ye kesem ke jelai di bawah, pada kalian berjongah. Apa kipor di layan atau kipor di busra, nang ni syakban bintang sendal, WhatsApp nanti dia kata. Dan saya niki samla ibu nang ni, ibu si ibu nang ni, tip saya kata apa, ngaji don nak kipor syakban. Ni sedang dulu, kami ini, mak kadi kata di bawah, jadi stand nak jikun. Ni doka begini trailer dan island kata, tiga bulan berdiam. Bangin ay kata platform, kapa scam nam tak gini kun samla, berkilah pilih kata sub account. Makin yo kata kamay kaji naman na pipet hakan juk jung binta taba pidon ka sak ko nakadon ka platform kilakan kamay kilakan usay net ba kagani binta na kerpali di bala pa di bedon henge ko bunyi don binta lang kadong bila contribution for whatever you can from your side lagni bedon di bahe that I can love a blessing from the LS production ka blessing in takini participate with megalayapost.news.